pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da igrate PlayStation 3 igre preko vašeg računala uz pomoć aplikacije koja je nedavno došla nazivom PlayStation Now. Znači, odete na stranicu PlayStation Now, kliknete na Windows PC i stisnete na Download the app. Odaberete gdje hoćete da vam se skine i instalirate ju. To je vrlo lagano pa neću vam to pokazivati pošto ja to već imam napravljeno sve. Dok ste to napravili, odete na PlayStation Store. Ostavit ću vam linkove u deskripciji. Odete pod Create Account. Tu koliko možete vidjeti treba vam email adresa. Preporučujem da odete na stranicu Yop Mail da vam samo na kratko posluži email pošto vam neće poslije trebati. Pa da se ne morate zavesti preko Gmaila jer to duže treba. Znači ovdje upišite bilo koji naziv kako se hoće da vam se zove mail. Ja ću staviti recimo Karlo 95. Check inbox. Kopiramo. I stavimo ovdje. Day of birth preporučavam da stavite da ste stariji od 18 godina. Znači rećemo staviti 3. april 1991. Mail. Pod country obavezno staviti United Kingdom pošto kod nas još uvijek nije dostupno u Hrvatskoj službeno. Niti znamo kada će biti. Pod country stavite obavezno England. Password stavite password koji god vi hoćete. I'm not a robot. I kliknite na I agree create my account. Dok ste to stisnuli, morate opisati kako se hoćete zvati. Sada, sad postoji mogućnost da će dosta biti imena zauzeto, pa morate malo biti kreativni. Ja ću sad pokušati samo ovako, ali pretpostavljam da će sve biti zauzeto. 028, to je 27, evo ima Karlo 027, ok. Pod first name i pod last name preporučujem da odete na fake name generator jer vam je bitno da misle da ste u Ujedinjenom kraljevstvu. Znači odete pod gender male, name set England i country United Kingdom. Kopirate ime, Sky, prezime Donald. Security question možete staviti pravo. Evo recimo ovako. I odete pod continue. I sad piše vam da morate verificirati email adresu. Zato sam vam i rekao da napravite na Yop mailu. Refreshate. I vidjet ćete da vam je došlo od PlayStation Now. Kliknite na I'm not a robot. Ovdje ja moram sad odabrati slike, to ne mora se uvijek, ali nekad vam straže. Ovdje ja moram sad odabrati slike trave. Kliknem na Verify i Verify Now i uspješno. Dok sam to napravio, idem na Continue. Sada se ovo učitava. Dok se to učita, onda ćete morati upisati još neke dodatne detalje. Odete znači na sad Sign In. I sada morate opet upisati vaše online ID. Iz nekog razloga to nekad zna zezati. Tako da vjerovatno ćete morati 2 puta upisati. Sad pak neko drugo. Recimo Karlo 028. Već je uzeto. Ok, 029. Uzeto je 031. Uzeto je Karlo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evo. Ne. 7, 8, 9, 0. 0. 0, 0, 0, 0. Ne, neće. A dobro, možete i hilogrife staviti, bilo šta. Neće vam biti bitno za ulogiravanje. Evo ga. Dok ste to stavili, opet upišete ovo tu, što ste i prije.
Znači, ne znam, evo ja ću sad ovdje ići, nije bitno ako stavite drugačije security question. Odete pod continue i evo ga, sad ste došli do lokacije. Znači, u adresu kopirate samo prvi dio, znači 35 Thompson's Lane. Pod city morate upisati drugi red, a to je ovaj Melbury. Melmerby, ne znam točno kako se čita, pa ćete mi oprostiti. City, tako. County England ostavite. Postkod je treća. I ovo treće. Evo ga. Inače, Yop mail vam više ne treba, tako da iz njega možemo izaći. Eto, dok ste to upisali, idete pod continue. I sad možete odabrati da li hoćete odmah kreditnu karticu unesti ili ne. Inače, morate unešavati da bi mogli 7 dana iskoristiti to. Ali postoji način da to iskoristite. Znači, da svaki put radite nove akaunte. Dok vam se 7 dana potroši akaunt, napravite drugi. I tako stalno istu karticu. Ali morate pravo unešavati. Ali doći ćemo do tog dijela. Uglavnom, preporučujem da sad stisnete no. I ovdje stisnete na finish. Dok ste to napravili, odete znači na, samo malo da se učita, odete na account settings, wallet i sad idete na add credit card. E sad, ovdje morate pravu kreditnu karticu staviti, ali ne brinite, neće ona ostati zato što ćete ju maknuti, ali to ću vam pokazati. Ovdje znači napišite opet lažnu adresu, a to je znači ide ovako. Opet ovo prvo. City opet. U stvari ne, ovdje tu city. I postkod je ovaj. Country, znači opet stavite England. Sad, znači ovo je dobro, to tak smije biti stavljeno lažno, ali credit card number, credit card type, expiration date, cardholder's name i credit card security code mora točno kako piše na kartici, ali to pitajte roditelje da li vam dopuste, ali vjerujte mi, neće ostati kreditna kartica, tako da niko vam neće vam PlayStation Now uzeti novce nakon 7 dana niti ništa, zato što ćemo ju odmah obrisati dok ju nešemo i opet će raditi, ali sve ćemo objasniti. Sada ću ja upisati, pa ću se vratiti dalje. Čujemo se kasnije. Ok, kada ste to upisali, otići ćete dolje i stisnuti na save. I tu će vas sad gore pitati hoćete li spremiti karticu, vjerovatno na engleskom, kliknite no. I dok ste to napravili, odete u aplikaciju PlayStation Now. Meni je spremljena ovdje tu samo malo. PlayStation Now. Samo da ovo maknem. Sad se on učitava, pa dok se učita ću vam pokazati što trebate dalje napraviti. Samo malo. Trebamo inače malo duže vremena, ali ne bi trebalo nikakvih problema imati s time. Sad nešto mene vjerovatno zeza pa malo duže treba, ali inače igre će vam normalno raditi. Samo bitno kažem vam da imate brzinu 10 na primjer, toliko ja imam, pošto ne živim na nekom mjestu gdje ima brži internet. Ali sve o svemu jako dobro rade mene igre. Puno ljudi priča kao da ima lega i to, ali ja nisam trenutno nikakve problemima se susreo. Samo da se ja sad odjavim preko ovog prošlog akaunta. Sad evo se mičem.
treba mu malo duže da se izlogira, ali kažem vam, igre bi trebale normalno raditi. E sad, odite na 7 day free trial. Ovdje odete na continue. Evo vidite da vam piše. Ovo inače, kontroler vam je bitan da imate DualShock 4, ali ja ću vam pokazati kako možete koristiti obične PlayStation 2 kontrolere. Ili čak PlayStation 3 kontroler ako će vam trebati. Ali idemo prvo riješiti ovo sada. Continue kliknite i lijepo na sign in. Sign in email adres, znači kopirate email adresu. Samo da vidim koji sam ja stavio. Aha, Karlop 95. Ok, znači kopiramo ju. Evo ga, i stavimo znači šifru. Stisnemo sign in. Sad dok ste to napravili, samo da se učita. Evo sad provjerava konekciju. Kao što sam već napomenuo. Inače ovaj video će biti bez ikakvog editiranja i to da bude što bolje objašnjeno, da ne moram, da nešto ne bi zaboravio reći ili nešto. Pa će sve biti friško kao što je išlo. Neće biti nikakvog rezanja videa, niti ništa. Ok, stisnemo na continue dok odemo, evo vidite, znači 000 i order and pay. Naravno ništa nećete platiti, ne brinite se. Stisnite na continue. Done. Sad je nešto zaštekalo, to jest nije zaštekalo, čini se da se učitava. Ok, e sad kada ste to napravili, odete natrag na Google Chrome ili koji već browser koristite i stisnete na delete. Yes. I to je to. Znači sad vam ne mogu uzeti nikakve novce jer ste ga obrisali. Tako da više nema informacije vaše, ali vi ste aktivirali 7 dana besplatno i to je to. I tako svaki put dok potrošite 7 dana. E sada, vjerovatno kada spojite, joystick će vam pisati da ne morate ga koristiti. Znači morat ćete nešto napraviti. Evo da vam pokažem primjer. Trenutno bez ikakvog programa šta se dogodi. Evo ga, piše znači da morate kontabilan kontroler spojiti. E sad, znači ne treba vam DualShock 4. Nema veze da imate klasični PlayStation 2 joystick ili bilo šta. Ja bih rekao da 90% da ćete moći koristiti. E sad, što trebate napraviti? Jest skinuti program pod nazivom X360CE. Znači, idemo na Google Chrome. Napišete znači X360CE. Skinete 64 bit na desktop. Raspakirate ga ili ga možete ovako otvoriti. Napravite novi folder. Zovite ga X360CE. Sad ću ja to napraviti. Već imam jedan, ali nema veze. Sad ću staviti broj 1, tako da ne bi bilo problema, ali inače vi to tako napravite. Samo napišite X360CE. Stisnite na njega. Create. Next. I finish. E sad, vidite da on emulira Xboxov kontroler, pa ćete možda morati namjestiti kontrole da vam pašu sa vašim joystickom. A da biste to napravili, znači stisnete na record i vama pokaže koja je to tipka. Svjetla koja vam blinka, vi to stisnite. Znači hoćete tu tipku, na vašem joysticku stisnete tu tipku. Recimo to bi bilo recimo R2 ili L2. I to je to. I tako složite sve tipke. Ako će biti potrebno, možda i neće. Stisnete save i izađete. Dok ste to napravili, meni sad ovo ne treba. Odete znači u taj folder
kopirate, nađete folder gdje ste instalirali PlayStation Now aplikaciju, prvo izađete iz nje, samo da provjerim jel se snima se, znači nađete gdje vam je instalirano, ja sam stavio lokalni disk E, uglavnom sada to pastate, tu, i idete na Agile i tu pastate. I sada bi vam kontroler trebao raditi. Sad odete na X, uđete ponovno u PlayStation Now, samo malo. PlayStation Now. Ovako. Sad dok se učita i trebalo bi sve normalno raditi. Znači ja se ne mogu garantirati da li morate to na desktopu raditi, ali tako sam ja radio, pošto mi nije inače drugačije nikak htjelo, pa je to proradilo. Otkrio sam način tako da ne moram koristiti PlayStation 4 joystick. Pa bi vama trebalo raditi. Uglavnom svi će linkovi biti u deskripciji, tako da ako ćete imati kakvih pitanja slobodno pitajte, ali evo da vam još to pokažem da ne bi ispalo da vas varam. Samo dok se učita, malo mu treba duže, ali bude, polako samo. Evo, hoćemo recimo igrat, evo imate znači dobre igre God of War, Heavy Rain, The Last of Us, sve dobre ekskluzive Uncharted. Evo recimo ja hoću igrat, ne znam, Uncharted 3. Recimo, stisnemo na ikonu. Inače ja to koristim preko miša, ako stisnete ovdje tu, onda možete uz pomoć kontrolera micat i koristiti se s ovime, ali meni je lakše sa mišem. Stisnemo na start i onda ćemo opisati not using USB connected DualShock 4, znači govori ne koristite DualShock 4, pita vas, stisnete continue, stisnete got it i evo ga, igra se učitava. Sad ne znam da li vi to možete vidjeti, ali trebali biste moći. Piše preparing your game. Treba će vam obično oko minutice da vam se učita, malo duže treba, ali za sad nisam nikakav lag osjetio. Ali evo, budem vam pokazao. I da, odmah da vam kažem, vjerovatno igre ko Heavy Rain ili Beyond Two Souls nećete moći igrati jer vjerovatno vaš joystick nema ugrađen, osim ako nije PlayStation 4 joystick, nema vjerovatno ugrađen 6 axis unutra u njega, a to vam je kada morate pomicati joystick gore, dolje, lijevo, desno. A to recimo u Heavy Rainu i Beyond Two Soulsu morate, onda to ne morate igrat. Ali ostale igre, većinom igra vam to neće trebati, nego ćete normalno s gljivicama i običnim kontrolama moći igrati igru. Ko običajno da igrate na konzoli ili obično neku igru preko joysticka, tako da trebalo vam biti u redu. Ali eto, čisto toliko da napomenem. Vjerovatno to nećete moći igrati, ali provjerite na službenoj stranici vašeg kontrolera. Možda ima ugrađeno. Moj osobno evo nema, pa ne mogu. Ali evo ga. Uncharted 3 se sada učitava. Ovo se sve igre vrte više manje u najvećoj rezoluciji koje se vrti je HD ili vam 720p u 30 fps-a, ali kažem ja nikakvog sada lega kad bi stisnuo gumb nisam osjetio. Jedino što sam čuo od frenda je da je u God of War samo na jednom dijelu bio input lag. Jedanput, znači da mu nije odmah radilo dok je stisnuo recimo za skakanje, ali ja evo u Uncharted, Street Fighterima, trkama nisam nikakav problem osjetio, tako da trebalo bi sve normalno raditi, ali evo da vam pokažem malo gameplaya. Evo, koliko možete vidjeti igra radi. Sad, ako bi nešto bilo vas zezalo, slobodno me možete pitati, jer ja mislim da ne bi ništa trebalo biti. Ja to sad samo ovako kažem, ne. Odete na start, campaign, new game, evo vidite, nema nikakvog problema, sve normalno lijepo radi. Normal. Imate isti save koji kak bi imali na PlayStation 3 konzoli.
Igra se sada evo opet učitava. I trebala bi raditi normalno. Za sad nisam nikakvih problema imao, tako da ne bi ni sada. Evo ga, tu ću skipovat da vam pokažem gameplaya. Ovdje vam se možda čini da je lag, ali vjerujte mi da nema lega ovako u igrama. To samo ovaj intro ima lag u trećem dijelu igre, ali ovako nema nikakvog lega općenito u igri, tako da nemate brige. Uglavnom neću više da ne bi dobio neki copyright od Naughty Doga. Uglavnom, kad dođete izaći, stisnete na exit na tipkovnici i odete na close game. Do you want to quit game? Yes, i to je to. Ako ste duže neaktivni, ako recimo pauzirate i odete na par minuta, izaći će vam vjerovatno sam iz igre. Ili ako imate lošu konekciju vidjet ćete žuto sa desne strane, ovdje tu tako nešto. Ali to će vam sve oni objasniti da ja više sad ne idem u daljnje detalje, mislim da sam dovoljno bio rekao. Tako da ako vam nešto neće biti jasno, slobodno me pitajte, linkovi će biti u deskripciji. I to vam je to. Ništa, čujemo se i vidimo u nekom drugom tutorialu. Bok!